به نام آن که دل کاشانه اوست، به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرد متاع خانه اوست. به نام آن که جان را فکرت آموخت، به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافراخت. سلام و درود بپایان نثار یکایک شما دوستان ارجمند، هواداران زبانهای خارجی، همگی شما را به افیر درس نوبتی زبان انگلیسی از طریق آنلاین خوش آمدید و خیر مقدم میگوییم. خب از روی ترتیب افیرها افیر 19 هم است و از روی درس یعنی از روی کتاب ما در صفحه 60 تا صفحه 63 رفتیم. امروز از صفحه 64 آغاز می نماییم و در موضوع درسی گذشته present simple بود، یعنی زمان حاضره ساده، و در این درس نیز اون موضوع را ادامه می دهیم، یعنی یک چند تمرین کار میکنیم و به همین موضوع present simple یعنی در همین افیر به انجام می رسد. خب یای پنز امیگرانت، السلام علیکم و علیکم السلام، خوش آمدین اپای پنزه. تشکر زیاد برای آمدنتان و برای لایک گذاشتنتان. راستی دیگر نمیدونم امروز افیر شما کی تموم شد، لیکن من نبارم بودم تا آخر افیره، یعنی آواز خاموش کرده بودیم، звук کشته بودیم، دیگر از پای بعضی کارهای شخصی خودم بودم، یک خود نگاه میکنم تمام شد از افیر، اما بودیم یعنی تا آخره. من همینجا نکیم خب میشینم. خب مایلش بسیر 91 سلام دیوم لای و علیکم سلام، خوش آمدین اپای بسیر. یه پنز میگرن من کم گپ میزنم. خب بخیر است انشالله. دسترخوان زیبا، سلام به همه و علیکم سلام، خوش آمدین دسترخوان زیبا. بسیر 91 سوزین خوب انشالله، ما کسا شکری خدا خوبیم تنجیم، شما خوب هستین تنجین. یه پنز میگرانت استاد منت دارم 3.5 ساعت بود. فهمو من از اولش نبودم، یعنی خیلی که خطم کردم و گفتم звук میکشم، خط کردم و سراز звук کشتم دیگه، از پای کار باری خودم شدم. الله علیکم سلام علیکم و علیکم سلام، خوش آمدین. Time is gold، سلام به همه و علیکم سلام، خوش آمدین. Time is gold با فیلم درس گذاشته نبوده نه؟ یا دو بار نامتون نگرفتیم پرسیدم کسی جواب نداد، یا بودین مشغول بودین. Time is gold بله درس گذاشته اگه جواب از شما نامد و فیلم نبودین. دسترخوان زیبا خوش باشید. الله علیکم همه کس هست و انشالله شکر خوبیم. آشخانه با بسم الله، سلام علیکم با همه و علیکم سلام، خوش آمدین. آشخانه با بسم الله و همه تان خوش آمدین. تشکر زیاد برای آمدنتان. Time is gold نه نبودم. فهم آشخانه با بسم الله. سلام استاد ممکن و علیکم سلام. بله ممکن است بفرمایین. خب من پراگول که دو روز نبودم. خیر نبودگیتون از همون یا که افیرها تماشا کنید یا که همین از کتاب نیو گرامر تایم، یعنی باز ویدیوها ثبت کرده گذاشته هستم. با فیلم 22 در رسیدیم، یعنی 21-22 میتونم از اونجا هم نگاه کنیم. دنیا ورلد سلام علیکم و علیکم سلام، خوش آمدین برادر عزیز دنیا ورلد. یا فینز میگران همه کسا خوش آمدین دوستان، سلامت و سربلند باشین. خب اپای کازان طرز تیار کردن هوای شیر و شکر، شاید حولای نوشتنی بودن. خب بعد از افیر چی میکنیم؟ تماشاش میکنیم.
алла вале ки эфира куштем устод чихел не куштаги нест хомӯшида шумо 184 лайк хуш омаден абдулбасир ва юсамин ҳокимҷони фархорӣ ассалому алайкум ва алайкум салом хуш омаден бародари азиз ҳокимҷони фархорӣ лайка зер кардан ташаккур барои зер кардани лайк алла вале ки ҳокимҷони фархорӣ нест созай пенза мегирам ҳама хуш омаден 185 резо салому алейкум ва дигар апаҳо ва акаҳо саломат бошед ва алайкум салом хуш омаден абдулбасир ва юсамин ҳокимҷони фархорӣ шукри худо раҳмат шумо навз хуб тинч дӯсти азиз шукри худо алла вале ки айнав дуромадам фаҳмо ҳокимҷони фархорӣ устод сози хуби дигар шукри худо хуб тинч шумо созен тинҷен чашм нараса смайлик намондастен ташаккури зиёд барои смайлик намондантон хо апай казан теже апай некай назар ҳамҷа бошанд шукри худо раҳмат саломат бош устоз биёед дӯстон ба чашми наздик ва роҳ дур ба дил нимкола ҳокимҷони фархорӣ не бачаи хуб шид хоб апай казан теже тоҳол ба нершон намондиям ку бодои шумо беҳтарин ҳокимҷони фархорӣ шумо канал дорем нозанин ассалому алайкум ва алайкум салом хуш омаден казан теже салому алайкум устозҷон ва алайкум салом хуш омаден апайнакай назар не рости қаблогер нестам усто хуб хебуша намедороем апай казан теже банертон ҳолиам намондем ман апай шаҳлода роӣ кардам як банер сохтам роӣ кардам апай шаҳлода намедонам гуфтантон нагуфтантон салом айноми оилаи мо ба ҳамаи дӯстон ва алайкум салом ва алайҳимуссалом ва алайкум салом ошхона бо бисмиллоҳ худоро шукр казан теже устози хуш бошед саломат бошед апай некай назар апай шаҳло нагуфтантон як бигем ки банерсози моҳирам нестем лекин барои гуфтем каналтон холӣ набоша як банерсоз кардем гуфтем ки апай шаҳлоро ки мера ба кира барасонем апай некай назара намедонам гуфтантон нагуфтантон ҳамсифаҳам назми басир 91 салом пензаҷон ва дигар дӯстон гуфтам хуш омадед ҳама каса чӯл доред ҳама каса хоб канали апай казан теҷиай марҳамат дӯстон як видеои нав партофтиям гузоштиям ку апай казан теҷи бинандагони азиз хуш омадед ба канали казан теҷи мо имрӯз як намуд ҳавлои ширу шакар дидаму як видео мондам ҳамон чизи роӣ кардагитона дар видео ҳозирангӣ мондам бинед нав дидамшинам маҳсулот мо шир ва шакар марҳамат тамошо кунед бисмиллоҳи раҳмони раҳим мо омад шира мерезем раҳмат устозон барои хизмат саломат бошед хизматиам накардем шир кам гарм шидан мегирад хоб инаи видеои нави апай казан теҷиай метавонед бироед тамошо кунед ва обуна шавед ман баъд аз
эфир ба пурагӣ тамошо мекунем апай казентеҷа барои вақти эфира нагирем баъди эфир тамошо мекунем иншоалло. خب 5 نفر مرحمت به کانال ما در آمده آبونه شویم. بله به کانال اپای کازان تیجه در آمده آبونه شویم. این کانال اپای کازان تیجه دوستان ما چشم قریب چیز یوتیوب راه محکم به دل میکنه. خوش آمده. اپای پنز میگرن شاعر شده میگم. سرداری گرد موندیم تا شاعر شدگی. خب الکی 11 دقیقه شد. اگر اجازه باشد درس آغاز کنیم. و کانال در اومدن لایک و زنگوله رو فراموش نکنید. بله انشاءالله. سمیه خان، صبرین خان سلام و علیکم سلام. خوش آمدین. دیر نکردم. نه میخواستیم که شروع کنیم. خوش آمدین. خب دوستان گرامی درسی گذشته درباره present simple بود تا صفحه 63 رفته رسیدیم و اکنون از صفحه 64 آغاز می‌نماییم. دوامی موضوع درسی گذشته است، یعنی کار کردن تمرین هایی که ربط دارن با موضوع present simple، یعنی زمان حاضره ساده. خب در اینجا یک لحظه در اینجا میگوید all forms، یعنی تمامی شکل هایشون. کسان تیجه بعد درس انشالله صحبت میکنیم. بله بعد از درس انشالله انتخابی خوب. سلام به همه. تایم از گل هستیم اینجا ده. استاد این کتاب تمام شود با از نو سر میکنیم، یعنی با از کدام کتابی که شما خواهید ما آغاز میکنیم. کدام کتابی را که شما پیشنهاد کنین ما آغاز میکنیم. البته که با یک کتاب دیگه داریم اینترچنج کسی شنیده باشه خواهید از اون شروع میکنیم. خواهید از کدام کتابی که شما بخواهید. all forms یعنی تمامی شکل ها. تمامی شکل ها منظور از تمامی شکل ها چی است؟ یعنی همون I, you, we, they, he, she, it گرفتیم، یعنی ما در دو درس گرفتیم. همین خیلی یک درس I, you, we, he, she, I, you, we, they گرفتیم و یک درس دیگه he, she, it گرفتیم. اکنون باشه همش رو یعنی یک جایه در این درس یعنی تمرین کار میکنیم. Look, read and write، یعنی نگاه کن، بنویس و look بنگر، بخوان و بنویس. تیچر یگون گپ ما نخوندیم امروز. خواندیم که افای بسیار نمودیم چند گپ تو نخوندیم و خوش اومدیم کردیم. با فکرم سوالتون جوابم دادیم. چی گپاتون مقصد نه خوش آمدین. نو شما رو گفتیم طلبه نو کجا شدین؟ خیلی بخشش زیاد افای بسیار نمودیم. راستی همه کامنتر رو اسپید نمیکنم بخونم. بعضی وقت یکی ابرا 3-4 کامنتر میاد در تلفن کسی چی کرده باشه تلفن به شکل پهمکیش، یعنی وقتی که کامنتر رو خونده سیم که از نو کامنتر بنویسه و کامنتر بالاتر میروند دیگه اسپید نمیکنیم. تایم از گولد. استاد شاگردی نو قبول کنه. انتخابی خوب. خوش آمدین برادر عزیز. انتخابی خوب. خوش آمدین. تشکر زیاد که آمدین و از وقت ها استفاده میکنیم با هم زبان می‌آموزیم. اگر یک اونجا ما خطا کردیم شما اصلاح کنید. اگر شما نیاز داشته باشید به اصلاح ما
میفهمونیم. خب با رسم یکم نگاه میکنیم. در اینجا میگوید I like Saturdays. زوی میگوید یعنی از خواب خسته شده است، میگوید I like Saturdays. من روزهای شنبه رو دوست میدارم. I get up میشود در اینجا. I get up at 11 o'clock. من ساعت 11 از خواب میخیزم. من ساعت 11 از خواب میخیزم. I don't go. در اینجا جای خالگی I don't می آید. با خاطر چه don't می آید؟ برای که در این تگ رسم نگاه کنیم، یعنی like علامت درست، get up علامت درست، go علامت نادرست. یعنی علامت نادرست معنی را داره که جمله رو منفی میکنیم. جمله سوالی رو جمله خبری رو جمله انکاری میکنیم. مثلا I don't go to school. میگوید من روزهای شنبه رو دوست میدارم. من ساعت 11 از خواب میخیزم. من به مکتب نمیروم. خب میگذاریم بر رسم دو. در اینجا میگوید we play in the garden. یعنی همون روز شنبه رو نقل دارد. حالی هم یعنی سینی توتی، یعنی میگن ما در باغچه بازی میکنیم. we watch TV. ما تلویزیون تماشا میکنیم. و در اخیر میگه we don't study for school. ما درس نمیخونیم برای مکتب. یعنی برای مکتب درس نمیخونیم منظور یعنی ما وظیفه خانگی تیار نمیکنیم یا اینکه ما مکتب نمیرویم. مثلا عموما یعنی برای مکتب یعنی مشغول به مکتب نیستیم منظور. اگه هر یک کلمه را اگر ترجمه کنیم we don't study ما درس تیار نمیکنیم اون درس نمیخونیم. study هم به معنای درس تیار کردن میشود هم به معنای درس خواندن مثلا. خب میگذاریم بر رسم سیوم. در اینجا میگوید we go to the park. ما به باغ میرویم، به پارک میرویم. Dave play basketball. Dave بسکتبال بازی میکند. Brain rides his bike. خب دوستان معذرت، Dave plays میشود. plays برای که شخص سیوم است. Dave plays basketball. Dave بسکتبال بازی میکند. Brain rides. در اینجا نگاه کنیم rides his bike یعنی دوچرخش رو سوار میشود یا سواری میکند مثلا. و در رسم 4 نگاه کنیم، یعنی جمله سوالی است. میگه do you like Saturdays Corky. میگه آیا تو روزهای شنبه رو دوست میداری کورکی؟ و توتی در اینجا میگه yes I do. بله من دوست میدارم. but today is Friday. یعنی میگه بله من دوست میدارم لیکن امروز جمعه است. و دیگر این زوی در تعجب میغلطد که شاید روز جمعه روز مکتب رویشون است، یعنی خیلی خیلی پریشان میشه. میگذاریم به تمرین رقم 8. خب دوستان اگر آماده باشن میتونن در تمرین رقم 8 رو کار کنیم. مثلا در اینجا رقم ها گذاشتن نگاه کنیم، نمایان هست نیست. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 رقم است. خب کدومش که می نویسین همون رقم رو نویسین و جواب نویسین. مثلا رقم 1 نگاه کنیم I do معذرت رقم 1 do you like ice cream یعنی آیا تو یخموس رو دوست می‌داری؟ خب جمله بلوگی رو نخوندیم. write do does don't or doesn't. میگه doesn't don't does do رو نویس. یعنی در همین جای خالگی یا do میاد یا does میاد یا don't میاد یا doesn't میاد. یعنی از همین 4 کلمه بیرون نیستن. Do you like ice cream؟ آیا تو یخموس رو دوست می‌داری؟ و رقم 2 رو نگاه کنیم. Yes I do. بله درست. سمیه خان، سورینا خان جواب درست. جواب درست. فقط رقم رو نویسین خواهش میکنم، یعنی رقم رو نویسین بعد جواب. آشخانه با بسم الله. Yes I do. بله درست. آشخانه با بسم الله. بله درست. Does Corky like ice cream too? خب Does Corky like ice cream too؟ بصیر 91. بله جواب درسته. رقمی چند بود؟ رقمی 3. بله رقمی 3.
اپای بسیر جواب درست. آشخانه با بسم الله یا پیروی دنیا ورلد. رقم 3 Does Corky like ice cream too? Yes he does. Yes he does. درست. دنیا ورلد جواب درست. دنیا ورلد. خب دسترخوان زیبا yes I do نوشتین، رقم رو نویسین خواهش میکنم. آشخانه با بسم الله yes I do نویسین، رقم رو نویسین خواهش میکنم. سمیه خان، صبرینا خان 4 yes he doesn't. رقم 4 yes he does میآید. سمیه خان، صبرینا خان yes he does میآید. یعنی وقتی که doesn't گفتیم پس باید no بیاریم، یعنی no he doesn't میشود. اما وقتی که yes آوردیم yes he does میشود. رقم 5 but he doesn't like spinach. خب کجا شد؟ رقم 5 but he doesn't like spinach. بله درست. فقط spinach دنیا ورد spinach می شود. شما spanish نوشتین spanish. خب سمیه خان، صبرینا خان خطا شد. تلفن دیگه نویسه دیگه می شود. بله بعضا در کلاویاتور میخواه می شود. سارا 85 هشتم Do you play basketball at the weekend? خب رقم 8 Do you play basketball at the weekend؟ درست. سر 85 درست. خب پرسلین استیجی وی با دیر کردن چی قریب کی دیر نکردین خوش آمدین. باسیر 91 6 Do you and your friends come to the park every weekend؟ یک لحظه. رقم 6 Do you. بله جواب درسته. باسیر 91 جواب درست. آشخانه با بسم الله yes he does. رقم 3 رقم 3 علاقه خیلیش جواب دادن. رقم 9 no I don't. no I don't درست. رقم 9 جواب شیافت درست. سمیه خان، صبرینا خان. آشخانه با بسم الله پرسیلنسی خوش آمدین آقا جان. خب در اینجا رقم 7 با فکرم که جواب نیافته است. رقم 7 رقم 8 جواب یافت. 9 جواب یافت. خب رقم 7 نوبت رقم 7 با ترتیب بریم خوب می شود. Дальше не видно книгу teacher. رقم 7 جواب نیافتیم ولی اپای بسیر 91 6 Do you and your friends come to the park every weekend؟ دنیا ورد این رو اپای بسیر 91 جواب دادن. رقم 7 Yes we do. سوالش yes we do درست. تمام. دنیا ورد تمام. شما نفهمیدین نمایان نیست. بله رقم 7 بود. جواب داد از کی دنیا ورد جواب داد. خب اکنون نمایان شد. رقم 9 رو نیز جواب دادن. 10 11 12 موند. 10 11 12 Do your mom and dad play tennis؟ بله درست است. برای که your mom and dad علاقه جمع می شود. Do your mom and dad play tennis؟ درست. سر 85 خب بسیر 91 yes thank you. خب یک لحظه. No they. رقم چند بود اپای بسیر؟ No رقم 9 No I don't but I play tennis every Saturday. رقم 10 سر 85 جواب دادن. یاسمین جواب دادن. یعنی Do your mom and dad play tennis جواب دادن. No they رقم 11 No they don't درست. دنیا ورد جواب درست داده. دنیا ورد جواب درست. رقم 12 No they don't they رقم 12 من در جواب شما گفتم که کتاب نمایان شد. فهمو بخشش افای بسیر نماده. بعضی وقت چخیل بگیم بین افیر و بین یعنی
که حاضر گپ زدیم قریب 10 سکند فرق میکنه. یعنی وقتی من حاضر یک میگم بعد از 5 ثانیه یا 10 ثانیه در شما میرسد. 12. They play like sport. They play like sport. نه جواب نادرست است. دنیا وال جواب نادرست است. They white like sport. سمیه خان صبرینه خان جواب نادرست است. To کوف ایو فیس. خب خوش آمدین. سلام برادر عزیز. Hello, welcome. راست خانم من خفم. That's all right, teacher. Thank you, dear sister. دنیا world, they don't like sport. دنیا world جواب درست داده. دنیا world جواب درست. به خاطر که در بالا سوال کردم که یعنی پدر و مادر شما تنیس بازی رو دوست می‌دارن، در اینجا جواب داد که no they don't یعنی دوست نمی‌دارن. در اینجا باید که جمله باز جمله منفی باشد. یعنی they don't like sport. یعنی اگر اونها سپورت رو نقد می‌دیدن حتما تنیس بازی می‌کردن. خب این تمرین رو کار کردیم. میگذاریم. They don't سر 85 یاسمین they don't بله they don't میشود. They don't like sport. یاسمین. خب میگذاریم بعد تمرینی بعدی. خب در اینجا میگه read, choose and write یعنی بخون، انتخاب کن و نویس. watch تماشا کردن، have داشتن، get up خستن، like دوست داشتن، پسند آمدن، go رفتن، play بازی کردن، listen گوش کردن، do انجام دادن، don't like دوست نداشتن. در اینجا یک نیم my Saturday یعنی روز شنبه من. خب در اینجا نیز رقم ها هستن. اگر نمایان نباشد باز کمتر کلانتر کنیم کتابه تا که یک جای کار کنیم. هر کسی که جواب را می نویسه رقم را نویسه و بعدا جواب را نویسه. To Kiev, I love sport. Let's get involved in a place. Thank you. To Kiev, thank you. Ball توپ. بله بال توپ می شود اما B-A-L می شود. B-A-L ball توپ می شود. play بازی کردن. بله آشخانه با بسم الله play بازی کردن می شود اما play با A نوشته می شود با E نوشته نمی شود. play یعنی I توجیکی play. خب دوستانی که آماده هستند میخوان جواب تیان نویسم. رقم یکش رو خودش کار کرده است یعنی I get up at 10 o'clock من ساعت 10 از خواب میخیزم. بسیر 91 تیچر چشمای من امروز خیره چی. خب کم ترگه پیش بیاریم. آز یک لحظه پیش آوردن پیش میاریم که این کلمه های بالا دیار نمیاد. خب تو اینجا اما باز این طرفش دیار نیست. خب تمام درست شد. یکم کلمه watch است. watch در این کنجی اکران است. watch. خب دیگرش نمایان است. کمتر پیش کنید دوستان. خب پیش کردیم. دنیا ورلد دویم I have breakfast جواب درست است. With my mom and brother and listen to music. دنیا ورلد یک لحظه. دنیا ورلد جواب دادن. آشخانه با بسم الله من به خیرت افتاد. از کلام قدم چخیل شد. مفتونه تیوی سلام با همه گوش میکنم تا یاد گیرم یکی دانستم جواب میگم. خب علیکم سلام مفتونه خوش آمدین. To Kiev thank you you're welcome. سر 85 I like چرا کجا دا جواب دادستین رقم نویسین خواهش میکنم. همه جا رقم دارن یعنی یک رقمی آزین یک لحظه رقم 1 2 3 4 5 6 7 و 8 در پایان. نازنین و علیکم سلام مفتونه خوش باشین استاد. سلامت سربلند باشین. دنیا ورلد سیوم I listen to music. سیوم کجا شد. I listen to music درست جواب درسته. دنیا ورلد جواب درست. خب time is gold. After breakfast my brother and I go to
music. I go to music نمیشود که time is gold. I listen to music میشود. I listen to music. خب دوستی عزیز، تیچر من اول آخر جمله ها رو ندیدم، برای همین جواب نیست. اول آخر یعنی چی؟ حالا این طرف دیگه جمله نیست، یعنی اگر منظور شما یعنی طرف دستی راست اکران باشه یعنی همین خواهی نگاه کنیم، یعنی همین خواهی تمام، اصلا نیست دیگه جمله. خب مفتون سلام بادر کردی مادر تجسد ما سلام علیکم و علیکم السلام، خوش آمدید نفسی ما بسید نمید یک I listen to music. ولی درسته شما بسم الله سر و نو منبع خیره من تلفن قطعی میشینم گوش میکنم. خب چندم شا یافتن در کار؟ یکم جواب هست، دوم یافتن، سوم یافتن، چهارم ششم I play. یک لحظه. In the afternoon I play. درسته. یوسمین رقم 6 I play نیست و دیگر چیز است. one power من نفهمیدم. چی رو نفهمیدم؟ one power دنیا ورلد نمیشود دیده. چخیل نمایان نیست. متن نمایان نیست یا کلمه هایی که در بالا هست این کلمه ها نمایان نیستن. I listen to music. دسترخوان زیبا بالا درسته. In the afternoon I go to the park. اینا اپای باسی 91 جواب دادم. رقمی کجا شد؟ رقمی چند بود؟ رقمی 6 بود. In the afternoon I go to the park. درسته رقمی 6. رقمی 6 درست. اپای باسی 91 متن. خب این خیلی باشه متن اینجا میوریم. چه خیلی شد؟ هفتم we play football. بله درسته. یاسمین جوابتون درست. we play جوابی 7 درست. مفتونه خوش آمدین. پرسلنسی متن خیره های اکی این کتاب خودش همین خیره دیگه چوکنه. انس تیوی سلام علیکم و علیکم سلام، خوش آمدین برادر انس. مفتونه تیوی سمیه خان رحمت. time is gold. هفتم we play football or basketball. we play football or basketball. جواب درسته. time is gold. جواب درسته. خب رقمی 6 جواب یافت، 7 جواب یافت، 3 جواب یافت، 4. رقمی 4 همون کس جواب داره. 7 we play. بله دسترخوان زیبا جواب دادن این رو. In the evening I go with my brother. رقمی چنده اپای بسیر 91. In the evening I go نمیشه در اینجا اپای بسیر 91 نگاه کنید DVD هست در اینجا DVD. پس یکان فعل آوردن رو که موافق DVD باشد. To do homework. خب این دیگر جمله است. جمله که بالا گفتیم باید دیگر است، این دیگر است. رقم 4 یکم کس جواب نیافت. I get up at 10 in the morning. one power درسته گفتون 10 o'clock می شود. سمیه خون I play DVD. In the evening I play DVD نمی شود. خب نمی شود، این جواب ندرسته. رقم 4 هیچ کس جواب نداد، جواب میگردونیم. خب در اینجا after breakfast my brother and I listen to music. He doesn't خب he likes the emperor. he likes میشود. رقم 4 he likes. time is gold جواب دادن. he likes میشود. like شما گفتین he likes. دنیا world he likes میشود. doesn't نمیشود به خاطر که میگوید که وای دوست میداره و من دوست نمیدارم اونها رو، یعنی دو جمله است در اینجا. time is gold he likes میشود. خب جوابتون رو قبول داریم. time is gold. دنیا world he doesn't like یعنی he likes میشود، یعنی نگاه کنید he likes the emperor
emperor kinds but نگاه کنیم but که شد یعنی اما که شد یعنی جمله اول از جمله دوم فرق دارد یعنی but I don't like them می شود 5 don't like می شود don't like them they are very bad رقم 6 جوابش یافته بود رقم 7 جوابش یافته بود رقم 8 فوت پای می شود بله رقم 8 حفظ نمی شود سمیه خان که یاسمین رقم 8 teacher I can't see the numerals unfortunately sorry okay do you mean this Basir Navadiak do you mean this watch have get up like go play listen do don't like yes okay خب don't like جواب دادیم listen جواب دادیم play جواب دادیم go جواب دادیم like جواب دادیم get up جواب دادیم have جواب دادیم خب دو کلمه دیگه موندگی do watch یعنی در اینجا رقم 8 و 9 موندگی do watch in the evening I DVDs my brother his homework okay رقم 8 دو می شود رقم 8 اپای باسیر دو نوشتن چی رو در نظر دارین رقم چنده دنیا ورلد I watch DVDs my brother does his homework بله watch مصطفی احمدов watch بله watch می شود watch DVDs do his homework اما در اینجا من فکر میکنم که خطا شدگیه خب اپای بسیر 91 باز شما معلوماتی خوبتر دارین نگاه کنین دوستان عزیز در اینجا do آورد do و در اینجا نگاه کنین میگه که my brother do his homework do نمیآید با فکر من باشد do نمیآید does میآید و کدام خاطر does میآید به خاطری که my brother کشید و شخص سیوم میشود شخص سیوم does میگیرد همین است اپای بسیر 91 یا اینکه دنیا ورلد اگر معلومات داشته باشین نوشتم دنیا ورلد بالا نوشت does میاد بله does میشود در اینجا شاید کتاب کمی خطای تکنیکی شده است does his homework یعنی وظیفه خانگیش را انجام میده in the evening I watch DVDs my brother does his homework شخص سیم بله time is gold راست does time is gold دنیا ورلد بسیر 91 time is gold دنیا ورلد بسیر 91 درست خب الان استیوی پیر شدیم عروس نیافتیم خب خیلی با کام میای برادر عزیز اومیلی روچکی من مهمونی نه خوش آمدین برادر هستین خواهر هستین خوش آمدین تشکر زیاد برای آمدنتون الله میلی که عروس گفت تستی آن است دوستم سمیه خان صبرین خان به معنی بیا خوش آمدی خب بیاین یک کمی آدابی چی رو رعایت کنیم معاشرت رو از موضوع بیرون نبریم you are welcome روچکی خوش آمدین روچکی اومیلی روچکی خب در اینجا تمرین نوبتی به انجام رسید میگذاریم به تمرین دیگر خب این رو وظیفه خانگی میتیم یعنی هر کس مناسب موافق همین متنی که در اینجا نو پر کردیم موافق همین شما میتونید این رو نیز پر کنید مثلا میگه write about your Saturday درباره استاد اومیل پرس ما کانالی اساسی استاد جنگ کردن کاتیا
راستی منظورتون رو نفهمیدم. خب write about your Saturday درباره روزی شنبه خودت بنویس. مثلا در اینجا I get up at دوام دارد، میتونید دوامش رو نویسید. مثلا همشون مثال من میگم، یعنی I get up at 4 o'clock, then I have breakfast, after breakfast I do my homework, مثلا and I pray Fajr. In the afternoon I go to market. Then in the evening I teach English for my student. مثل همین یعنی هر کس روز شنبهش رو چخیلی که میگذراند همون خیلی پر کند مثلا. خب میگن ما را جمع کردین. خب one power I get up at 10 o'clock in the morning. درست. We have in English lesson friends. اوکی. سمیه خان، صبرین خان. خب این تمرین وظیفه خانگی این رو پر کنید. خب در اینجا چی هست؟ Look at exercise 10 ask and answer. با مشق 10 نگاه کن و سوال جواب کنید. مثلا در اینجا نگاه کنیم مشق 10 بود، یعنی مشق 10 رو نگاه میکنین و سوال جواب میکنین. الحال مشق 10 خالی که هست، دیگر این سوال ها هم معنی ندارن. کازنتجه هر روز کلمه از یاد کنید، ثانی آسان می شود. مریم مسلم سلام و علیکم سلام، خوش آمدین افای مریم. خب در اینجا میگه do you get up at 7 o'clock؟ ساعت 7 است خوب میخیزی؟ No I don't, I get up at 9 o'clock. نه من ساعت 7 نمیخیزم، من ساعت 9 میخیزم. What do you do after breakfast؟ بعد از تناول صبحانه چیکار میکنید؟ I go swimming. یعنی من با شنواری میرم، با یعنی آبازی میرم. یعنی این سوال ها موافقی اینجا هست، یعنی اینجا رو پر میکنید بعد سوال جواب میکنید. خب در اینجا میگه tell the class about your partner، درباره رفیقت به صنف خبر بده، یعنی به همصنفانت منظور. Rose gets up at 9 o'clock. روزا مصدبرگ ساعت 9 از خواب میخیزد. After breakfast she goes swimming، یعنی بعد از تناول صبحانه وای به آب بازی میرود. Teacher I can see. خب دیگه تمام کردیم اپای بسیر 91، یعنی وظیفه خانگی دادیم. تمرین 10 وظیفه خانگی است، دیگه تمرین 11 موافق تمرین 10 هست. استاد من هیچی نمیفهمم. همه ویدیوهای ما در کانال ثبت شده استن، ایمیل روچکی. مثلا در این نگاه کنین انگلیسی برای نوآموزان است، انگلیسی از کتاب نیو گرامر تایم است. یعنی نیو گرامر تایم همین کتابی که حاضر درس داده همین را در نظر دارید. میتوانید از درس یکم آغاز کنین، هر روز یک درسی بخونین، ان شاء الله که پیشروی میشه. استا یاد میگیرین. بله الله ولیک میگه استا یاد میگیرین. خب در همینجا موضوع درس از کتاب تمام شد و موضوع نو سر میشود، یعنی have و has. ما have got has got گرفته بودیم و در همونجا گفته بودیم که have got و have هر دو به یک معنا است، has got و has نیز به یک معنا است. یعنی در اینجا یک مراجعه همین موضوع have و has رو میارد کتاب. این موضوع نو است، یعنی بنابراین از درس آینده آغاز میکنیم این رو. در همینجا از کتاب همین قدر فکر میکنم کفایه میکند. بسیر 91 thank you, you're welcome. کاتیا میدونی تو دفتر روچکه درستی نفهمیدم. مریم مسلم سمیه خان کجا دا به معنیگی کدام. بسیر 91 کنی یک نویسین کو کی هست کی گریخت کاتیا ها نویس. خب در اینجا از همه زیاد حاضر یک لحظه. در اینجا از همه زیاد دنیا ورلد جواب دادن. دنیا ورلد 2 3 6 7 جواب دادن. تایم از گولد 4 جواب دادن. اپای بسیر 91 4 جواب دادن. یاسمین 5 جواب دادن. دسترخوانی زیبا 1 جواب دادن و سمیه خان صبرین خان 2 جواب دادن. خب این رنگ سیاه
дарси парирӯза аст, ранги сурх дарси дирӯза аст ва ранги кабуд дарси имрӯза аст. Басир 91 4 ҷавоб, Сара 85 5 ҷавоб, Дунё World 6 ҷавоб, Time is Gold 4 ҷавоб, Дастархони Зебо 1 ҷавоб, Сумайяхон Сабринахон 2 ҷавоб. Хуб, ҳамин қадр аст. Яъне ҷои якум ба Дунё World, яъне 6 ҷавоб додан, баҳои 5. ҷои дуюм ба Ёсамин 5 ҷавоб додан, баҳо 5. ҷои сеюм ба Апай Басир 91 4 ҷавоб додан, баҳо 4. Time is Gold 4 ҷавоб додан, баҳо 4. Сумайяхон Сабринахон 2 ҷавоб додан, баҳо 3. Дастархони Зебо низ хуб чанд ҷавоб додан, мо якташа дуруст гуфташу навистем. Хуб, дигар 3. Хуб, Дунё World, табрик, ташаккури зиёд барои фаъол будантон ва Time is Gold низ фаъол будан, Апай Басир 91 фаъол будан, Ёсамин низ хеле фаъол будан. Ташаккури зиёд ба ҳаматон. خب اکنون комментария мехонем. Комментарияи болоро ман нахондам. Ягон кас агар ягон савол навишта боша ва ҷавоб нагардон бошам, яъне малол нашаванд, хафа нашаванд. Хоб, ошхона бо бисмиллоҳ. Устод, забони арабиро кай эфир мешавад? Забони арабӣ оли дар назар нест ростӣ. Ҳозир машғули забони англисӣ ҳастем ва ба наздикӣ забони туркиро оғоз мекунем. Баъд аз ӯ забони олмониро агар Апай Шаҳло оғоз кунанд, оғоз мекунем. Маълим, ман чанд гирифтам? Преселенси теҷа ягон ҷавоб надодем. Бинобар ин ростӣ баҳо намондем. Дунё World саломат бошед устоз ва ба дигаро муваффақият. Хоб, ташаккури зиёд. Kannst du Deutsch? Нафаҳмидам ира. Агар забони олмонӣ боша, бародари азиз, мо дар ин ҷо забони олмонӣ навиштем ва огоҳ кардем дӯсторо ки Апай Шаҳлои Наҷмиддин дарси забони олмонӣ сар карданияй, яъне вае ки сар кунад, мо меомӯзем ва боз дар оянда низ олмонӣ мешавад. Аммо айни ҳол забони олмониро намедонем. Раҳмат устоз, саломат бошен. Хоб, маълим, як талабаи дигар ёфтам. Ки аст переселенси теҷа? Бифармоед ки номаш. My name is Dilorom teacher. Умоили ручки гуфтааст My name is Dilorom teacher. Okay. It's nice to meet you. Dilorom. How are you? Welcome to our lessons. Казан теҷа переселенси туранги худам ба фикрам мафтунати раҳмат устоз, саломат бошед. Абла хоҳар. Ошхона бо бисмиллоҳ. Бале, ба туркӣ хоҳар яъне апа абла мешавад. Abla. Time is Gold. Thank you for good lessons. You're welcome. Time is Gold. President stage ҳоли миём, интизор бошед. Хоб, Аллоҳ биле ки не се хоб, и бароси ма комментарияшморо успеҳ намекунам бихонам. Ягон савол ба ман боша, агар я админи калон нависен ки ман ҷавоб дам. Сумайяхон Сабринахон, Дунё пиред ёш хиёл кардам. Дунё пиред ёш хиёл кардам. Чӣ хел нафаҳмидам? Дунё пиред ёш хиёл кардам. Саволтонро нафаҳмидам, Апай Сумайяхон. Басинодяг One Powers, it's wonderful. Я пенза мигрант. Эфири туркӣ кунед. Ман туркиро медонам. One Power. Эфири туркӣ хуб ба наздикӣ ҳаст иншоаллоҳ, не ки ҳоз гуфта наметавонам соатҳои чанд мешавад, ба наздикӣ ҳаст.
Ориф Жумерзоев, салом устод ва дӯсто ҷамоат ҷамъ дастгоҳ. Ва алайкум салом бародар Ориф, хуш омаден. Ташаккури зиёд барои омадантон. Басир 91 забондонӣ ба пирӣ ва ёшӣ дахл надорад. Бале, ман 2 рӯз шуд даромадам, ёд мегирам ҳоле. Бале, Сумайяхон, Сабринахон, хуш омаден. Алла вале ки дунё пирай чанд аср шид. Дунё пирай чанд аср шид. Дунё яъне ҳамин дунёе ки зиндагӣ дорам дар назар доред пирай, яъне нафаҳмидамаш. Намедонам чанд аср шида ки дунёро. Я пенза мегирам устод ба ҳарфи калон нависте админ чизе нависен апай пенза ман надидам рости. Бифармоед ягон савол ба мо дошта бошед бифармоед. Ман ба ҷа One Power ман ба ҷа ҳам омадам акама дастгирӣ кунам. Ташаккури зиёд One Power барои омадантон, барои дастгирӣ кардантон. Дилором welcome to our class. Time is gold менависад. Дунё ворда гуфтсиян ба фикрам. Дунё ворд. Вайро гуфтасиян. Хоб. Бача. Асосан ҳама мо дастгирӣ дорем админа ва дарс мегирем, миннат дорем. Саломат бошен. Ташаккури зиёд. Ман мерам дӯстон, ҳаматон дар амони Алло бошен. Гапи дар замин рафт чанд бор менависам. Гапам дар чии замин рафт. Бахшиш зиёд апай пенза мегиран. Устод дунё борда мегӯян. Хоб. Бародари азиз, ҷамъи як савол доштум. Бародарон, хоҳарон, апаҳо, модарон, як савол доштум. Ана як савол буд. Переснес теҷе маълим як гапи моро намехонем, мегӯм як талабаи зур ёфтам, ҳоли миём таҷма. Бале, хондем ирака гуфтем ки як талабаи овардамтон, як талабаи нав гуфтам кия дигар ҷавоб надодем. Дӯстони азиз, як савол буд аз шумо. Як савол аст ё як фикртонро фаҳмиданем. Забони англисиро яъне фақат барои эфир кардан агар даромадиста бошем, масалан вақтҳои шуморо нагирем. Фақат мехоҳам ки чанд нафар яъне фақат барои дарс медароянд. Яъне барои дарс гирифтан ё ки умуман барои ба хотири забони англисӣ медароянд. Оё ҳамин эфирҳо барои шумо зарар доранд ё надоранд? Яъне оё мо вақтҳои шуморо мегирем ё намегирем? Агар вақтҳои шуморо бигирем, агар барои шумо зарар дошта бошанд, мо аз фардо дигар эфир намекунем. Ҳаминро ба самъи шумо расонда будам. Ба хотире ки баъзе комментарҳо шидастанд, яъне баъзе аз дӯстон агар ҳаминҷа бошанд, яъне номшонро намегирем ва дар ин ҷо мегӯем ки хуб дар як ҷо як комментаре навиштем, як бародаре гуфт ки масалан мардуми муҳоҷир ба як тиканон зорану шумо бошен думи англисиро гирифтен. Яъне як каме гапи чиам задан ки масалан ноширги таъим сари англиситан монав дигар хулоса як гапи таҳқирмонам кардан. Ба ҳамин хотир мегӯм агар ҳамин эфириҳои мо барои муҳоҷиро, барои бародарои муҳоҷиро агар зарар дошта бошанд, вақтҳошонро бигирем, пас мо чӣ кор мекунем? Қатъш мекунем. Мо дигар эфир намекунем. Фақат видео мекунем, мепартоем. Кадом вақте ки шумо вақт ёфтем метавонед тамошо кунед. Хеле дигар ҳамин хеле мақсад ки агар воқеан зарар дошта бошад, мо қатъш мекунем. Не ки ман намедонам зарараш дар чи аст ки меган ҳами англисӣ ношигри ҳами англисиет ки мақсад муҳоҷиро дар як тиканон зоранд та англисӣ. Охи ман мисол гап ман эфир мекунам, ба як тиканон чӣ рабт дорад ҳамин эфири мо? Масалан касе бепул аст ку ройгон аст. Имрӯз мебинем конкурс кардастиянд дар ҳамин вазъияте ки муҳоҷиро қарор доранд, конкурс кардастиянд, яъне ҳеҷ кас гап намезанад, яъне аз он пул меравад.
имрӯз масалан телефонфурӯш телефонша фурӯхтаста, дигарш ҳар кас ҳар корша кадаста, корҳое ки ба пул ҳастанд. Яъне мо бепула, яъне эфир бепула ки ягон ман фикр намекунам ягон зарар дошта боша. Не ки агар воқеан зарар дошта боша, ман қатъш мекунам. Агар воқеан зарар дошта боша эфирои мо барои бародарои муҳоҷир, ки ман ҳам худам муҳоҷир ҳастам, ман ҳам муҳоҷир ҳастам, муҳоҷири меҳнатӣ ҳастам, ман ҳам кор мекунам ва вақтҳои бекорӣ дарс ёд мекунам, барои одамо пешниҳод мекунам. Ошхонао бисмиллоҳ. Ака ай кинои туркӣ тамошо карда? Times Gold эфира қатъ накунед, ҳаракара гӯш накунед. Хоб дар телефон намеша хонда боло меравам. Эфира қатъ накунед, ҳаракара гӯш накунед. Ҳамоно муҳоҷирем, чи ҳамон муҳоҷирем одамои навистагӣ мафкурашон сустае. Бале охир намедонам ин забони англисӣ ба кӣ зарар дошта боша. Қатъиян гайри. Бале пул доштан фақат дар конкурс кане ки дастгиришон кард. Гӯш накунед устод душманиша мекуна. Ориф Ҷумрӯзои дунё беаҳмақон хор аст устод. Ташаккури зиёд. Мо ҳамамон муҳоҷирем устод. Бале муҳоҷирем, яъне ҳам кор мекунем, ҳам аз вақтҳои бекорӣ яъне истифода мекунем. Казан теҷа устодҷон гапи одамои паси пардара гӯш накунед. Умели ручки мафтуна но мегӯ муаллим алла шӯхӣ кардем. Яъне чира шӯхӣ кардем? Не, воқеан агар масалан ҳамин эфир барои бародарои муҳоҷир зарар дошта боша, яъне ба худо қасам қатъш мекунам ва аҷаза видео мекунам мепартом, яъне 5 дақиқа 10 дақиқа ҳамон муҳоҷирое ки мехоҳанд ки забони англисиро омӯзанд, кадом вақте ки бекор шуданд, яъне меомӯзанд. Агар эфир ба шарте ки зарар дошта боша. Дар YouTube 20 эфира дар як рӯз тичер аҳамият натиҳед. Устод дарсҳои шумо ба манфиати мо аст. Саломат бошед. бовар кунед баъд аз ин навиштаҷотҳои шумо дигар қабат гӯш гирифтестем. Устод ҳеҷ каса зорар накардестем ки биё тамошо кун. Бале Басир 91 эфири дарси русиро дар канали ман интизор шавед. Бале ина апай Басир 91 эфири дарси руси кунад, ҳама каса бо уҷа мере. Мафтуна ТВ устод ёд мегирем, Америка мерем. Бале Сумая окей. Бедушман нест ҳаёт устод, аҳамият натиҳед. Не, бале ҳар як кас душман дора ва ҳар як ҷо як халали хича дора. Не ки масалан як хостум ки агар воқеан зарар дошта боша қатъш мекунем. Мардум бекоре ҳарчи мегӯям устод. Бале Басир 91 тичер коммент бихонед. Хондестем ина апай Басир 91 комментро хондестем. Дунёвор апай Басир 91 ҳатман интизори дарси русиро. Аллоҳ виле ки чизи навиштагӣ удалил кадай чи казан теҷи қатъ накунед, мо дарс меҳем. Хуб, иншоаллоҳ давом медиҳем. Нозанин 2000 апи мафтуна Америка меред. Кати окей медонӣ Пересленс теҷи не ҳамун одамое ки коммент навистай шӯхӣ кардай шуморо аҳамият надиҳед. Хуб, ака намедонам шӯхӣ накадай ки ҳамин англисӣ дар саратмон нагуфт. Хоб, хайр аст иншоаллоh. Мафтуна теҷи нозанин умер. Teacher I am is no English. Teacher I am is no English. Умели ручки вақте ки I am гуфтем дигар is намеёрем. I am not English агар боша хел дуруст мешид. Апай Басир кайба эфир. Апай зебонисо кай мерем. Ориф Ҷумрӯзои дунёро 9000 сол шудааст. 90 аср. Times Gold бе эфир ҳичка намехонам ба фикрам. Қизиқиш дар эфир ҳама якҷоя бо зур мегзарад. Бале ҳамин чизе ки тафоул меган, яъне дуҷониба кишид вай хуб мегзарад. Чӣ шид мада биген Teacher аз аввал эфир киҳо буданд? Шукрона дӯстон бо хоҳиш худ ҷамъ шуданд, давом дорад эфир. Бале рости ман як рӯз ҳамин хеле ҳамсарам гуфт ки шумо ҳам эфир кунед, масалан яъне ҳамун маҳорати дастиро дорем. Хуб, ягон касе ки навёдгир боша, мисол гап ёд мегира забона, хуб мешава. Дигар ман гуфтам бия як гифири санҷишӣ кунем ку. Вақте ки як гифири санҷишӣ кардем, апай Басир 91 буданд.
бо намедонам ки бидросӣ хуб касе апай ситорамо худ ба фикрам ягон кас дигар агар номашон нагирифта боша хуб нависа яъне як 3-4 кас буд гуфтанд ки намешава ҳамира ҳар рӯз бикунен. Апай Басир навадаг агар хато накунем ҳамин хел пешниҳод шуда буд намешавад ки эфирҳоро ҳар рӯз кунем. Гуфтам хай агар яъне лозим бошад ҳар рӯз мекунем. Баъд дигар аз ҳамонҷо ҳар рӯз оғоз кардем. Яъне фаҳмидем ки ҳамин чизе ки мо мекунем ба як нафар дар кор будааст. ҳадди ақал ба як нафар дар кор будааст. Яи пенза мегӯянд то устоз 5 намонад намерам мафтунаҷон. Апай яи пенза мегӯянд боҳо 5. Рости ягон гап намемонад. Апай зебонисо 10 мондум рафтем. Устоз акума гуфтум ки ма англисӣ соз намедонам. Фаҳмо. Яъне ма англисиро соз намедонам дар забони англисӣ хел гуфта мешавад. I know English a little. Ё ки I speak English a little. Яъне ман англисиро кам гап мезанам ё кам медонам мақсад. Хоб яи пенза мегӯянд не оли нафаҳмидам. Хабар метиҳем насиб одамои рамазонӣ ҳоли ғам наметиҳем дӯстони эфири забони русӣ. Ма будам айсари эфир Басир 91 ситорамо дастархони бале алла великӣ бале. Хуб ташаккури зиёд барои шумо ки шумо сабаб шудани эфирҳои мо дигар давом ёфтанд. Ба ман будам бале дастархон зебо низ будам. Алла великӣ апай Басир устоз намедонам гӯш мекунем ёд мегирем оҳиста оҳиста ҳоли ирӯз 13 касем пагар 23 мешавад устоз иншоалло. Басир 91 и шефа фаромӯш кардем бо калиди кабуд. Гуфтем ку дастархони зебоам буданд. Ана апай зебонисо баҳод 5 рафтем. Хоб ошхона бисмилла устод ман бам калид тиед ҳамая welcome гуфта мешинам. Хоб иншоалло. Яи пенза мегӯянд ана мерем Америка ёре. Басир 91 I don't know English very well. Туғри мегӯяд тичер. Бале. I don't know яъне апай Басир 91 баъди пеш аз n яъне як ҳарфи к мегирад ва h ба фикр мегирад ёки чӣ хел буд I don't know KNOW. Агар ягон кас донад тарзи дурустша нависем. Very well бале дуғри яи 5 гирифтем мафтунаҷон ошхона кори ифтихорӣ апай зебонисо маҳтоби шабам мафтуна Америка наред ки пушаймон мешед. Казантеҷе ман дер фаҳмидам забономӯзира. Мафтуна ТВ нозанин баъди вирусо мерем. Яи пенза мегӯянд иншоалло мерем Америка баҳо дорм ку. Алла великӣ марам барем ку Америкарам бинем. No бале time is gold навиштан KNOW бале. Рости гап чанд соли зиндагӣ ман шавҳарам ёки занам намегӯем шефро истифода мебарем. Фаҳмо нозанин чиба ака меред алла великӣ аст. Хуб дӯстони гиромӣ дар ҳамин ҷо агар ягон саволи оид ба мавзӯи дарс боша ёки ягон пешниҳодо боша марҳамат агар набоша эфиро қатъ кунем барои шояд чанд дақиқа баъд бо аз апай шаҳло оғоз меёбам дарси адабиёт боз. Алла великӣ тайёри табин як самолёт шавед арзонтар мерем. Казантеҷи ай устоз иншоалло дарса давом медиҳем бо розигии Аллоҳ иншоалло. Ташаккури зиёд дӯстони азиз ба ҳаматон барои дастгиритон барои яъне фикротонро фаҳмидем ки яъне ҳамин дарс барои як нафарам ҳадди ақал боша яъне дар кор будааст. Барои як нафарам ки дар кор боша мо промои эфир мекунем биёянд ёрдамшон мекунем. ҳама каса дар амони Аллоҳ бошем дӯстон хобакои нағз. Хоб хушомадед апай яи пенза мегиранд нозанин орзу кардестем мафтуна welcome гуфта мешим гуфтен мегӯм кори ифтихорӣ. Басир 91 хайр ҳамада то пагоҳ раҳмат устоз барои дарс саломат бошед. Хайр ҳамада мафтуна тев мега. Хоб худованд нигаҳдортон боша. Апай Басир марам раҳмат таклиф ба ошхона бо бисмилло Сумайяхон Сабринахон раҳмат хайр ҳама каса Переселенси теҷе гудбай маълим ҳама каса мерем дарси адабиёт
Time is gold. به همه شب خوش. رحمت معلم شما ده همه ده شبای خوش. سلامت باشین. Time is gold. تشکر زیاد برای آمدنتان. نازنین 2000 در پناه الله باشین همه کسا. الله ولی که فهمیدیم. عارف جمرزه استاد میگن اگر 100 باب حکمت پیش نادان بخوانن آیدش بازیچه در گوش. بله تشکر زیاد. بسیر 91 پرسیلنسی مرم هست کنین حاضی خفته نبخونم میام. نازنین 2000 شب خوش به همتون. الله ولی که مایلی مفتونه تیار دیدستیم سر کردیم تیاری را پرسیلنسی اوکی اپای گلسرا همه با بای بای. خب خوش آمدین. داستان خون زیبا خواهی همه خوب خوش در امانی الله بزرگ باشین. رحمت که آمدین و دستگیری کردین. استاد سلامت باشین. تشکر زیاد. گریخت نگین با. خب برای همتون تشکر زیاد دوستان گرامی برای آمدنتان، برای اشتراکتان، برای کامنت نوشتنتان، برای فکراتون گفتن، برای همه چیزی که در اینجا انجام یافت، یعنی چی درس باشد، چی کامنت، چی پیشنهاد. تشکر زیاد. برای همه موفقیت خواهان هستم و گفتنی هستم که ای مردم بیدار پناهتان به خدا تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. رحمت استاد. good night اشخونه و بسم الله. goodbye. See you next class or see you tomorrow. استاد به حضور خوره فکر دیگران را نکن گفتی روزها نپریجی. سلامت باشن. تشکر زیاد. مفتونه تیوی کازن تیجی پناهی همت بر الله برای کار شما دست. سلامت باشین. تشکر زیاد. شما نیز موفق و مؤید و سربلند باشین. پای کازن تیجی اشخونه و بسم الله. پناهی همه به خدا. پناه به خدا. خداوند نگهدارتون باشه. کامیاب و سربلند باشین. مفتونه تیوی همه ده شبی خوش. شما ده نیز شبی خوش. همه توب شبتان راست آشخانه بله. استاد خی خب بر شما نیز خی. خداوند نگهدارتان باشه. مفتونه تیوی تشکر زیاد استاد. سلامت باشین. صحتمند و سربلند و کامیاب باشین. خیر آشخانه و بسم الله. کانالی باخ 99 دستگیری کنین. الله ولی که نوشته مفتونه تیوی کاتیا. goodbye for everyone.